Barabara-inĩ ya Harambee Avenue ministry-inĩ ya maũndũ ma nanja ayatia ageni andũ a nyũmba cia Kenya arĩa moheirwo bũrũri-inĩ wa Sudani ya mũhuro makĩenda ũteithio wa thirikari. Sasa alikuja akachukuliwa huyo tajiri yao anaitwa John. Alafu in the afternoon wao wakaja wakachukuliwa wakaambiwa waende waangalie tajiri yao pale yuko na wapeane statement. Mpaka waleo wako ndani. Makĩti mĩcuma na manyitĩte mbica cia andũ ao makĩyũria nĩrĩ mateta mao magathikĩrĩrio. Na tunajua wale wa Kenya wote walikuwa wanajuana na watoto washarudi hapa Kenya. Wanasema siku nzuri. Na kama nje siku nzuri, ndani hakuna chakula kweli. Muthenya wa ira Edwa National Anthony Mwandime, Laviganda Boniface Muriuki na Anthony Kea ni marandĩkĩire mũtongoria wa bũrũri nĩguo aranĩrie na president wa bũrũri ũcio Salva Kiir nĩguo kĩoho kĩa Edwa ao gĩthũrimwo rĩngĩ makiuga matiarĩ na mahĩtia. We also published a second reminder, and then therefore we are here now to ask the minister to intervene as she promised in July last year. Oktoba hiyo alishikwa, ndio Abbas Dlamini akatuita akatuambia tuende tukawaone, tukaenda tukawaona, mpaka siku hiyo hatujaona tena. Nao ateteri a ihoto cia ũmũndũ makanyitanĩra nao magĩthaitha thirikari ya Kenya ĩtangĩkĩre a Kenya acio. So we are here in solidarity, and we are here also to express our displeasure by the way the government has taken long to intervene on these issues. Tukaja hapa kwa serikali wakatambia tugoje wanafanya diplomasia, sababu wao wanajua hawa Kenya hawana hatia, na wakaandika barua wanatuleda kwa Duale, wakaandika na wakasema wao wanafanya diplomacy. Lakini sasa tumeenda hakuna kitu anatuambia, na hatuambii diplomacy inachukua miaka ngapi. Rĩu kũratuĩka barothi wa Kenya na Sudani ya mũhuro nĩaranĩirie nao hwacu na akamasherera kũrĩa mohetwo. Na watuambii kama wanaona watoto, hata kama wangekuwa wanawaenda kuwaona waje watuambie vijana wenu tumewaona, tugali tunafanya diplomacy. Lakini wakinyamaza sisi tuna wasiwasi kabisa. Gũtuĩkaga Kenya acio makuruhanirio na mahĩtia ma kũiya mbeca kuma wabici-inĩ ya president wa bũrũri ũcio, na kũrĩ mweri 13 mweri wa gatandatũ mwaka ũcio ũrathirire igoti rĩgĩathana makundĩkwo kĩoho kĩa mĩaka 72. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani.